Pozdrav svima, dobrodošli u novi video na kanalu Srpskih Atake. Pre početka videa moram da vas obavestim da sam odlučio da napravim Discord server gdje će svi koji prate moj kanal moći da uđu i zabave se zajedno sa ostalim pratiocima. Ovdje ćete također moći da češće interaktujete sa mnom. Link je u deskripciji pa posjetite ako želite. Danas radimo sve o Sano Manjiru, tako da uživajte. Sano Manjiro, poznatiji kao Mikey, je osnivač i lider Tomana, bajkerske bande u Tokiju. Rođen je 28.1990. U prošlosti ima 15 godina, dok u sadašnjosti ima 27. U posljednjem arku ima 17 godina. Visok je 162 cm i ima 56 kg. Mikey je tinejdžer ispod prosječne visine sa crnim prodornim očima, dugačkom plavom kosom. U originalnoj vremenskoj liniji odrastao Mikey je imao zalizanu kosu i još uvijek je imao svoj motor CB250T. U svom drugom pojavljivanju kao odrastao čovjek pojavljuje se sa kratkom crnom kosom i istetoviranim zmajem na vratu, sličan onom što imaju Draken i Mitsuya. Vozi svoj CB205T kojeg je preuzeo od svog brata. U posljednjoj sadašnjoj vremenskoj liniji ima kratku belu kosu kao i tetovažu Bontena na potiljku koja izgleda slično kao minđuše njegovog usvojenog brata i zaneku rokave. Sada izgleda mršavije, poremećeno sa velikim podočnicima. Mikey je uglavnom bezbrižan tinejdžer koji voli da se šali sa bliskim prijateljima. Pazi na one koje smatra svojim prijateljima i odlučan je da zaštiti njihovu čast. Retko pokazuje slabosti jer za sebe veruje da je osnivač i glavni stup Tomana, tako da ako on pokaže slabost i banda će također. Kao lider Tomana, njegova aura se drastično promeni kada krene da se ponaša impozantno i zapovedavajući. Iako ga svi iz Tomana poštuju, također imaju strah od njega i njegove moći. Mikey brine o svakom pojedincu Tomana. To je prikazano kada je okupio celu bandu kako bi osvetili prijatelja jednog člana bande. Uprkos njegovoj auri kao lider Tomana, ostao je dete u srcu. Ima detinjske navike i spava gdje god ako osjeća da mu se spava. Događaji koji su se desili su naterali Mikeya da brzo odraste. I dalje je harizmatični lider, ali ispod površine u njemu leži tuga. Zaista, unutar Mikeya postoji velika tama. Primoran je da se nosi sa problematičnom prošlosti, kolebajući se kojim putem koračati, pravim putem ili podlegnuti tamnom stranom. On ovo sakriva svojim bezbrižnim osmehom. Bez pravih ljudi da ga vode pravim putem, postaje korumpiran, pretvara se u gnusnog kriminalca u sadašnjost. Velika misija čeka Takemichija da se pobrine da Mikey nikada ne skrene tim putem ponovo. Čak i u slučajevima kada Mikey podlegne toj tami, postoje suprotstavljeni aspekti njegove ličnosti i kontradiktorno ponašanje. Vidi se da ga privlači i želi da prihvati život pun nasilja, čineći zločine ili naređivati svojim izvršiteljima da urade za njega bez ikakve emocije. Ponašajući se ravnodušno i hladno, sposoban je da povredi i ubije sebi bliske. U isto vrijeme on pokušava da se distancira od svojih prijatelja, znajući da neće moći da kontroliše svoje impulse. Pokušava da ne daje previše naređenja, pa čak ide i do samoubistva kao sredstvo da pomogne da se okonča haos koji je napravio. Pokretač ove tame je gubitak. Mikeyevi najbliži ili pate ili umiru i to veoma utiče na njega. Do te mere da on tvrdi kako njega vode duše umrle. Kako se povećava broj ljudi koje je izgubio, Mikeyevo mentalno i emocionalno stanje se pogoršava. Iako je i dalje sposoban da se ponaša smireno i normalno, efekti ove rastuće tame postaju očigledni i samom Mikeyu. Kao rezultat, Mikey je postao podložan manipulaciji i izgubio je moralan vid. Zapravo u svakoj vremenskoj liniji sa mračnom budućnosti, kamen temeljac je pokrenut smrću onih koji su bili najbliži Mikeyu, što je omogućilo trećim licima da popune rupu u Mikeyevom srcu sa mržnjom. Kao vođa Tomana, Mikey ima apsolutnu kontrolu nad svojim članovima. Njegovo prisustvo je u stanju da ojača celu bandu i svakog pojedinca, čineći Toman nevjerovatno strašnim i opasnim protivnikom za neprijatelj. Mikey se smatra za najjačeg člana Tomana i vjerovatno celog serijala. Njegov epitet nepobedivi Mikey ukazuje na njegovu snagu i koliko je poštovan među ostalim delikventnim grupama. Dovoljno je jak da jednim udarcem onesposobi druge članove bande, a njegovi neprijatelji često ne veruju da je on samo tinejdžer. Mikey preferira udarce nogom pre nego rukom jer su jači i eliminišu njegov nedostatak visine, što ga čini sposobnim da se nosi sa visokim protivnicima. Njegovi udarci mogu smrskati automobil. Destruktivna moć iza njegovih nogu je toliko jaka da se njegovi udarci smatraju nuklearni. Pored svih borbenih sposobnosti, Mikey posjeduje munjevito brze reflekse, koji ga čine nepodložnim iznenadnim napadima. Snaga njegove noge je tolika da ne samo da je mogao da podigne čitavu osobu koja ga je držala, već i da je baci na drugu osobu i nokautira oboje. Kasnije je prikazano da Draken, Mitsuya, Chifuyo i Peh-Yan nisu mogli da poraze Mikeya. Za razliku od većine delikvenata, Mikey ima pravo iskustvo u borilačkim veštinama koje mu je usađeno još od djetinjstva.
poznat je kao ogroman talenat, zbog toga su njegov osjećaj za borbu, fleksibilnost i refleksi bez premca. Njegov završni udarac je uvijek visoki desni udarac iz kružnog toka koji se izvodi zaslepljujućom brzinom u slepočnicu protivnika, što zatekne sve protivnike nespremne osim onih najjačih. Zakači glavu protivnika i zakuca u zemlju. Skoro svi koji pretrpe ovaj udarac budu nokautirani. Ovaj udarac Mikey također izvodi levom nogom. Također smo vidjeli da Mikey ima izuzetnu izdržljivost i otpornost. Pogođen je udarcima koji bi nokautirali većinu pojedinaca, ali njega nisu. Nekoliko puta kada je bio nokautiran, vrlo brzo se probudio. Čak i kada zadobije smrtonosnu štetu, njegovi napadi ostaju iste jačine, do te mere da je uspeo da obori neprijatelja jednim udarcem glavom, uprkos tome što je više puta bio izudaran. Mikey je blagosloven harizmom, nečim što su primetili i insajderi i rivalski delikventi, što mu omogućava da održava svoju ekipu na okupu i zadobije poštovanje drugih lidera bandi. Ova harizma je mač sa dve oštrice, jer dok on ima potencijal da okupi i povede ceo svet delikvenata pod svojom zastavom, ova moć može biti lako iskrivljena i destruktivna. Manipulisajući Mikeyja, treća lica stvaraju svoje planove i najopasnije bande u sadašnjosti u više vremenskih linija dok vladaju iz senke. Mikey ima jedinstven i oštar osjećaj za intuiciju koja se manifestuje na različite pomalo nadprirodne načine. Nakon svog prvog susreta sa Takemichijem, nekako je mogao da kaže da on nije normalan srednjoškolac, iako nije u potpunosti razumeo pravi obim Takemichijeve prirode i ostao je sumnjičav u pogledu toga ko je i šta je on, jer je ovaj bio sposoban da predvidi buduće događaje. Kada je Takemichi zgrabio za ruku Mikeyja u sadašnjosti kako bi se vratili 10 godina u prošlost, Mikey tog vremena je mogao da osjeti da je Takemichi putovao kroz vreme još jednom. Njegova duboka veza sa prijateljima je omogućila da Mikey otkrije njihovu volju. Tačno je zaključio da će Mitsuya da uradi nešto na Božić, pa čak i uspeo da prepozna njegovu lokaciju, spašavajući svoje prijatelje iz nevolje. On tvrdi da su ga vodili njegov veliki brat i Badžijeve duše. Kao mlađi brat Shinichira, stručnog mehaničara, Mikey posjeduje bogato znanje o mašinama, posebno o motorima. To je to što se tiče ovog klipa. Hvala vam ako ste stigli do ovde, hvala vam na podršci koju pružate i ovolikom broju subscribera. Ako vam se svidio video, lajkujte i naravno komentarišite šta želite za sljedeći video. Pozdrav!